Uyu munsi rero turi kwibanda ku bibanza, kuko hari n'igihe dufata umwanya tukibanda ku mazu, uyu munsi rero twibanze ku bibanza, nibyo turi gushaka kubereka cyane, kuko hari ababyifuje ngo tubereke n'ibibanza byiza kandi biri ahantu heza hano i Bumbogo hejuru, mbese location yaho uri kuva i Musave kugira ngo ugere hano kuri ibi bibanza turi kubereka kuri kaburimbo, reka tuvuge ku bantu batanazi aho ngaho i Musave, kuva kuri kaburimbo kugira ngo ugere kuri ibi bibanza bisaba amafaranga 700 gusa. Ni amafaranga 700 gusa ukaba wakwigerera hano kuri ibi bibanza. Ntimuporopoze ngo muvuge ngo kuko turi abakomisiyoneri ngo wenda ni 1000, oya ni 700, ahubwo bishobora kujya munsi. Aha hantu rero murabona ko hari ikibanza cyiza giteretse gutya, murabona ko ari ahantu hatuwe hameze neza, haratuwe rwose, ni ahantu hafite umuriro, ni ahantu heza rwose, murabona ko ari ahantu hadakwiye kugucika. Ku muhanda hari umuhanda uhagera, ibibanza bibiri umuhanda uhagera, hariya ni inzira ihagera, ikigeraho reka tuze tubereke uwo muhanda neza. Ikindi twababwira ni uko gifite ubuso bwa 603, murabona ko iyi nzu ari inzu nziza cyane. Gihamya y'uwo muhanda rero murabona ko iriya ari imodoka ihaparitse, iriya ni imodoka ihaparitse, namwe mwibaze ngo yahagejejwe n'iki? Ni uko hari umuhanda. Dore nguwo rero umuhanda, ngira ngo muri kuwureba, umuhanda waho uza ukagera kuri iki kibanza. Murabona ko uwo muhanda uza ukagera kuri iki kibanza neza. Nimuze rero mwihahire iki kibanza, gihagaze miliyoni 13. Murumva ko harimo ibibanza bibiri muri site hepfo hano gatoya, hano hepfo yaho hari site, ikibanza cyaho kiri guhagarara miliyoni 15, kandi hano turi kubereka harimo bibiri, ni uko ari iby'umuturage ushaka kukigurishiriza bitewe n'impamvu ze bwite. Ngwino rero iki kibanza kitagucika, murabona ko kiri ahantu heza rwose muri karitsiye nziza i Bumbogo hano hejuru, hafi na RIB, hafi n'isoko, hafi n'umurenge wa Bumbogo. Ni aho ngaho, aho niho duhagaze. Murakoze kandi turabashimiye, mugire ibihe byiza.